Nobody's being fired. There was an unlawful appointment. We can't fire you if you were appointed unlawfully. Your appointment is null and void. Lona Sodolobha waseJozi Mpho Phalatse netiphathimandla talomasipala ngalesithathu. Kepha lomuhla lomasipala uhlabelele enye ingoma. Uthi lo ofisi linikede letisebenti letindzaba tincwadzi tekucala luhlelo lokukhulumisana mayelana nokuxoshwa kwato. I'm receiving complaints by senior managers in the entities and the departments that political staff gets forced onto them who more often than not are unqualified for the roles that they're supposed to be absorbed into. This waters down the quality of service that we're able to render to our residents. Tinkhontileka tetisebenti letisetikhundleni letitsite kute politiki tajintsha lomnyaka lophelile ngembala. Kusolakala kutsi ngalelo langa litiko letekusebenta kubambisana kwahulumende netindzaba tendzabuko iCOCTA latfula umtsetfo lolisana nekucasha ngalokugcwele kuletinye tikhundla. There's no termination letter on the table. What we have on the table is a notice to notify the employees that there were irregularities in your conversion. And in that notice, we then invite them to make representations as to how we should regularize. Emaphoyisa lomasipala eJMPD amikisa letincwadzi emakhaya alabo labatsindzekako. Kanti ke lomasipala uthi lokhu kwendiwa ngaphansi kwesimo lesiphuthuma kom.